Poštovani gledalci, dobro večer. Ovo je serijal Rad za civilizaciju, radio televizije Republike Srpske. Dakle, nastavljamo naše emisije o Prvom svjetskom ratu, o početcima, uzrocima, povodima, Sarajevskom atentatu, Mladoj Bosni i nekim vojnim operacijama tokom Prvog svjetskog rata. Večeras razgovaramo sa doktorom Miroslavom Perišićem, direktorom Arhiva Srbije, o tome kako je Arhiv Srbije propratio početak, dakle sve ono što se događa kada je u pitanju Prvi svjetski rat, odjeke na međunarodnoj sceni, sve ono što smo bili svjedoci, čega smo bili svjedoci kad su u pitanju pokušaj revizije početka, uzroka i povoda Prvog svjetskog rata. Ali evo, ovo je knjiga koju ste vi napisali i izdao Andrićev institut iz Andrićgrada. Može se reći da je ovo bila hit među istorijskom literaturom i, ajde kažemo, knjigama koje se bave Prvim svjetskim ratom. Vi ste ovu knjigu izdali prošle godine, je li tako? Da. I recite, doktore Perišić, u čemu je značaj ove knjige kad je u pitanju ekskluzivitet? Tu ima nekih dokumenata koje ste vi prvi put objavili. Tako je. Knjiga Sarajevski atentat, povratak dokumentima, nastala je u jednom vremenu kada tema Prvog svjetskog rata ne napušta čovečanstvo ni posle 100 godina. Istovremeno nastala je i u vremenu s posebnom energijom, s posebnom obnovljenom snagom kada gospodari cveta revizionistička historiografija, pogotovo u svetu. Dakle, jedna potreba da se tako jednoj značajnoj istorijskoj temi, jednom značajnom istorijskom događaju kao što je Sarajevski atentat, historiografija vrati na naučni način, da se vrati posredstvom dokumenata, je našla svoj rezultat u ovoj knjizi koju ste pomenuli. I zapravo, ako bismo razgovarali o tome šta je to što ova knjiga, šta je to što je najznačajnije što ova knjiga donosi, svakako da u najuži krug dokumenata koji su posle uvodne studije objavljeni u ovoj knjizi je dokument dojava od 17. juna 1914. godine, dakle dojava iz Zemuna, da se priprema atentat u Sarajevu, odnosno dojava koja se može okarakterisati kao obaveštenje austrougarskim vlastima da postoje pretnje po bezbednost Franca Ferdinanda u Sarajevu 28. juna 1914. godine, što se i obistinilo. Dakle, veoma je zanimljiv dokument. Reč je o jednom dokumentu koji je do sada bio potpuno nepoznat istoričarima. Kako ste ga pronašli? Pa, znate kako, mi se nalazimo u kući ovdje u Arhivu Srbije gdje imate negde oko 500.000 stranica dokumenata o Prvom svjetskom ratu koje istoričari nikada nisu vidjeli. Zar je trebalo da prođe toliko godina da se pronađe taj dokument? Pa verovatno da, šta da vam kažem, da najpre Prvi svjetski rat nije dovoljno istraživan. Proteklih decenija su neke druge teme u historiografiji otvarane. Prvi svjetski rat je više istraživan i istoričari su se više bavili u periodu između dva svjetska rata nego u ovom periodu epohi socijalizma i početkom 20. veka. Tako da ja sam ta svoja lična istraživanja započeo pre više godina ovdje i u jednoj od fascikli sam pronašao dokument koji mi je skrenuo posebnu pažnju. Pre svega zbog toga što je on na pojedinim svojim mestima oštećen. On je oštećen, dakle, fizički, to nije slučajno. Dokumenta koja nisu značajna se ne oštećuju. Dakle, znači, neko je namerno išao da ga... Naravno, to je ciljno i ne samo ciljno, već je veoma stručno rađeno. To se zove radiranje, znači, dakle, ogrebani su delovi. Dobro, doktore Perišiću, ali zar nije mogao neko kome je bilo stalo da je taj dokument nikad ne ugleda svetlo dana, da ga jednostavno pocepa, uništi? Pa znate kako, postupanje sa dokumentima suda u arhivima ima svoju neku logiku, ima neku svoje neke pravila. Tako da nije lako arhivisti da uništi dokument. Pitanje je kakav je ovaj dokument imao put uopšte od svog nastanka. Dakle, on je nastao 17. juna 1914. godine. Upućen je tajnoj policiji u Zagreb. Tamo je primljen i zaveden 20. juna. 21. juna je iz redarstva, kako se tada zvalo policija u Zagrebu, policijska služba, dakle, upućen dalje na razmatranje i
mi ne znamo dalje kakav je put tog dokumenta. Dakle, imamo nekoliko činjenica koje mogu da nas navedu na to da je dokument završio u Beču, u Bečkom arhivu. Dobro, kako je iz Beča došao do vašeg? Možda je završio, možda je posle toga bio u Sarajevu. Pa je iz Sarajeva tokom Prvog svjetskog rata ili tokom Drugog svjetskog rata odnet za Beč. Dakle, moram da napomenem da je i u toku Prvog svjetskog rata i u toku Drugog svjetskog rata vršena ogromna pljačka najpre arhiva Srbije i srpskih arhiva, a tokom Drugog svjetskog rata i jugoslovenskih arhiva. Dakle, sve su to prilike kada je taj dokument mogao iz nekog arhiva da se bude prebačen u neki drugi arhiv ili da se nađe u Beču, a onda je posle Drugog svjetskog rata, negde 60. godina, posebno 70. godina, jedan deo dokumenta iz Beča vraćen tadašnjoj državi Jugoslaviji i moguće da je taj dokument iz Beča tada vraćen ovde, da se našao. Znači, ni Austrijanci nisu videli o čemu se radi. Moguće da su videli. Znate, ovde je sada veliko pitanje, ne može niko sa sigurnošću da kaže koga je oštetio. Samo da završim način kako je on oštećen. On je najprej jedan deo dokumenta odstranjen. Odstranjen je onaj deo dokumenta gde piše evo njihovih imena. Dakle, tu su se nalazile imena lica koja su, kako se navodi u toj dojavi, odaslata u Bosnu i Hercegovinu da nešto učine kada je reč o pretnji po bezbednost Franca Ferdinanda prilikom njegovog boravka. U donjem delu tog dokumenta piše sada ćemo vidjeti kako vrši vlast aparat bosanski. Dakle, pretpostavka je da je u pitanju bosanska policija. I potpisano 17. juni, Zemun 17. juni, vaš Gliša. To je bio agent. To je bio austrijski agent koji je bio zadužen, ja sam kasnije u nekim dodatnim istraživanjima, jer znate kako istraživanje vas vuče, otvaraju se novi pravci. I ja sam onda bio veoma zainteresovan da rekonstruišem i da utvrdim identitet koja je sada Gliša. Pojavljuje se vrlo ozbiljan dokument u kome se pojavljuje potpis koji je očito šifra obaveštajna ili neka vrsta obaveštajnog imena. I u jednom drugom dokumentu sam pronašao podatke da je reč o austrijskom agentu, kojih je inače na ovim južnoslovenskim prostorima u to vreme bilo veoma puno, ali ovaj konkretno je bio zadužen da prati emigraciju i da dojavljuje sarajevskoj i zagrebačkoj policiji. Jeste mogli da identifikujete njegovo ime, prezime, nacionalnost? Gliše, agenta Gliše. Ja sam identifikovao, ali ne bih pominjao to ime. Što? Zašto? On je Crnogorac. Crnogorac? Da. Tako da ne bi bilo lepo da sada otkrivamo to ime. Čojstvo i junaštvo. Neverovatno. Znači, ponavlja se Drugi svjetski rat. U Prvom svjetskom ratu. Tako da, eto, reč je o jednom dokumentu koji, mislim, razrešava jednu veliku historiografsku dilemu. Koju dilemu ovaj dokument razrešava? 100 godina su istoričari u svojim radovima iznosili sumnje, i strani i domaći iznosili su sumnje o tome da su austrougarske vlasti bile obaveštene s neke od strana da će se dogoditi atentat, odnosno da se vrše pripreme za atentat. I Vladimir Dedijer, koji je napisao najozbiljniju knjigu i najobimniju knjigu o sarajevskom atentatu, koja je i prevedena na engleski jezik, je zapravo izneo više sumnji da su austrougarske vlasti znale za pripremu atentate. Međutim, niko od istoričara do sada nije imao priliku da ponudi ni jedan jedini dokument koji bi to dokazao. Prvi put se u historiografiji pojavljuje originalni dokument koji je dokaz da su austrougarske vlasti bile obaveštene da se vrši priprema atentata, a da nisu reagovale. I kada se to sada dovede u vezu sa nekim drugim istorijskim izvorima, recimo sa izjavom Bena Klobučarića, šefa Zagrebačke tajne policije, u knjizi koja je objavljena 1917. godine u Cirihu, da je on dobio dojavu, kao šef tajne Zagrebačke policije, da je dobio dojavu da se priprema atentat, da je tu dojavu sa izveštajem uputio dalje na nadležno mesto, međutim da je stvar, kako on kaže, tamo zaspala. Dakle, sve su to indicije da očito je postojala namera da se ne reaguje i da je nekome u interesu bilo da se... Dobro, da li vi to možete da podvedete pod zaveru? Pošto Srbima se stalno predbacuje da su oni ljubitelji raznih teorija zavere. Ajde vidimo sad, je li to neka teorija zavere austrougarskog dvora? Da li je nekome na dvoru bilo stalo da se reši Franca Ferdinanda kao prestolonaslednika
i da se uz pomoć njegove pogibije napadne Srbija i krene Austrija, ono što se kaže, put na istok? Pa takve pretpostavke nisu nepoznate. One su i do sada u historiografiji iznošene. Dakle, jedna od pretpostavke je da je nekim određenim krugovima u Beču odgovaralo da se dogodi to što se dogodilo u Sarajevu, da je to jedan dobar, izuzetno jak povod za ostvarenje ratnih namera koje su inače dugo pre toga i pripremane i planirane. Ali ja bih prosto ovom nekom linijom dokumenata kada idete, vi polako vam se otvaraju i ta neka nova viđenja i zapravo pronalazite neku argumentaciju koja se više učvršćuje u tom stavu da su austrougarske vlasti znale. Tako da, recimo, možete da, recimo, dokument iz 1913. godine, iz februara 1913. godine, jedan vrlo značajan i vrlo ozbiljan dokument, koji je stranog porekla, dakle nije naš, a to je pismo načelnika nemačkog generalštaba Helmuta von Moltkea svom kolegi Hetzendorfu, Konradu von Hetzendorfu, načelniku austrougarskog generalštaba, da neminovno sledi veliki rat, da će se u tom ratu voditi bitka između Germana i Slovena i da je veoma bitno da se izvrše pripreme svih država koje su nosioci germanske kulture duha za taj rat, ali da bi bilo dobro da napad dođe od Slovena. Dakle, kao da je ispisivan jedan poželjan scenario godinu i više pre Sarajevskog atentata i pre austrougarske objave rata Srbiji, kao da je ispisivan željeni scenario za početak Prvog svjetskog rata. Naravno, napad nije došao od Slovena, ali je došao od Slovena Gavrila Principa, dakle od pojedinca. I mislim da je vrlo brzo, dakle, posle atentata u Sarajevu, je sve što je moglo da bude mobilisano i podignuto na noge u Berlinu i u Beču je bilo urađeno već u roku od nekoliko 20 ili 30 sati, da je odluka o napadu na Srbiju doneta već narednih dana. Dakle, čak su i negdje do 6. 7. jula su dobijene i dobijena podrška, zvanična podrška Berlina. Tako da već u prvoj nedelji jula odluka je pala, a ultimatum koji je usledio krajem jula bi u stvari mogao da bude samo jedna tehnička stvar ili tehničko pitanje. A što da je Srbija prihvatila sve stavke iz ultimatuma? Postoji jedno sećanje, dobro je da ste to pomenuli, postoji jedno sećanje koje kaže, koje upravo je razgovor dvojice savremenika i učesnika na Bečkom dvoru, šta bi bilo da je Srbija prihvatila ultimatum. Drugi sagovornik je odgovorio, inače visoki velikodostojnik na Bečkom dvoru, ništa, onda bismo mirno umarširali. Da. Simpatično mi je, lepo mi je što ste rekli, knjigu ovu smatrate povratak dokumentima. Tako je. Vrlo je značajno. Zašto povratak dokumentima? Dakle, taj podnaslov knjige nije slučajan. On je reakcija na gotovo najveći deo literature koja je nastala i nastaje u svetu od 2013. i 2014. godine, pogotovo u prošloj godini, jer zapravo su sve te knjige ne donose ništa novo u istraživačkom smislu. Oni donose nova tumačenja, nova gledišta, tu nema arhivskih istraživanja. Istoričari sve teže se odlučuju da ulaze u arhive, jedni zbog toga što smatraju da u arhivima nema ništa novo, drugi zato što znaju kako je to mukotrpan put, skupljati, ići od podatka do podatka i lakše je sedeti i na već postojećim izvorima razmišljati i iznositi drugačije gledišta ili dijametralno drugačije gledišta i time skretati pažnju, čak i senzacionalistička, time najviše skreću pažnju na svoje knjige. I, dakle, povratak dokumentima je zapravo reakcija na svu tu literaturu koja nastaje u svetu, pre svega na zapadu, koja je nastala bez novih izvora, bez istraživanja, čak ne uvažavajući i veliki broj postojećih poznatih istorijskih izvora. Kakve su reakcije u svetu na ovu vašu knjigu? Reakcije u svetu nema u ovom trenutku, zato što knjiga još uvek nije prevedena na engleski. Ona će ući zapravo u međunarodnu razmenu znanja onog časa kada bude se pojavila na engleskom jeziku. Koliko je meni poznato, u Andrićevom institutu
je pala odluka da se ona prevede na engleski, na tome se već radi. Tako da će ona tog trenutka ući u međunarodnu razmenu znanja. Ono što postoji kao lična informacija, pojedine moje kolege znaju za to i u Engleskoj i u Rusiji. Recimo kolega profesor Oleg Ajrapetov u Rusiji smatra da je taj dokument u svetskoj istorijskoj nauci revolucionaran. Da se ništa revolucionarnije i ništa ozbiljnije i kapitalnije nije pojavilo u nekoliko decenija značajnije od tog dokumenta. Na osnovu tog dokumenta može se optužiti Bečki dvor da je svesno žrtvovao svog prestolonaslednika. Pa na osnovu tog dokumenta vi vidite da su austrougarske vlasti bile upoznate sa tim da se priprema atentata, da nisu reagovali. Dakle, i kada onda pogledate da je prvih dana jula posle atentata zapravo jedino ko nije pozvana na odgovornost, to su bili oni koji su bili najodgovorniji. Dakle, Poćorek i ljudi oko njega. Tako da, čak su i napredovali kasnije u karijerama, tako da postojalo dosta mesta razmišljanjima da je atentat zapravo bio omogućen, a ovaj dokument dokazuje da su saznanja o atentatu postojala na austrougarskoj strani, ali da se nije reagovalo. Jer, pazite, vi kad uzmete, znači, atentatori su više vremena proveli, u junu mesecu su više vremena proveli na teritoriji Bosne i Hercegovine, nego što je trajao njihov put od Beograda do Bosne. Ja. Dakle, oni prelaze Drinu i gotovo skoro 4 nedelje, dakle 3,5 nedelje, njihova maršruta je poznata, oni se kreću po Bosni. Nemoguće da jedna tako moderna, možda najsavremenija, najmodernija policija u Evropi toga doba, austrougarska policija nije ništa znala i nije ništa primetila. Da li se može reći da je ta vrsta, ajde da kažemo, zavere, prethodila i ulasku Amerike u Prvi svjetski rat, slučaj potapanja broda Luzitanija, pa onda imamo posle toga i 1. septembra 1939. Ajde, ova godina je godina pobjede nad nacizmom i fašizmom, pa isto napad na Poljsku je bila isto jedna vrsta provokacije i nameštenog, pa onda da ne kažem Korejski rat i tako dalje. Da li je sarajevski atentat zapravo bio kliše, obrazac, atentat na vojvodu Ferdinanda? Da li je to zapravo bio jedan presedan koji je posle poslužio velikim silama u nekim drugim svetskim situacijama da jednostavno insceniraju povod rata, odnosno krenu u sukob optužujući drugoga? Znate kako, nama istoričarima je poznato nešto što mi zovemo istorijske konstante. Dakle, postoje istorijske konstante, njih je teško u istoriji identifikovati. Dakle, ali kada ih identifikujete, onda vam se sve otvara. Onda mnogo toga postaje jasnije u vremenu čiji ste savremenik. Recimo, ja sam nedavno u diplomatskoj građi iz 19. veka pronašao dokument u kome naš izvanredan diplomatski predstavnik u Beču, Kosta Cukić, 1875. godine u jeku srpsko-turskog rata. Dakle, razgovara sa ministrom spoljnih poslova na Beču, dakle ministrom spoljnih poslova Austrougarske, gde mu u razgovoru kaže: kada bi srpska vojska stajala i u centru Sarajeva, mi bismo bili prinuđeni da primenimo najradikalnije mere, jer mi nikada ne možemo dozvoliti da Bosna bude srpska ili slovenska. Dakle, jedan takav stav iz 70. godina 19. veka može mnogo da vam pomogne u identifikaciji ili razotkrivanju neke globalne politike na kraju 20. veka. Dakle, ne tvrdim da je ta politika, da je to takva politika, ali svakako da se negde neke konstante u istoriji mogu sagledati, pa isto tako i na ovo pitanje koje ste odgovorili. Dakle, nesumnjivo da postoje, u istoriji su poznati događaji koji su inscenirani namerno da bi mogli da izazovu takvu reakciju koja nekome omogućava da ostvari svoje plane. Što bi rekli neki, da istorija je prepuna spontanih događaja koji su se planirano dogodili. Da. Doktore Perišić, da li ova knjiga, koliko ja vidim, ona je krcata dokumentima, tu je sve jedan dokument do drugog. Je li ovo najznačajnije delo do sada koje je izdao Andrićev institut?
Ne mogu ja da govorim tako, prosto da odgovorim na to pitanje, zato što je to, ja sam autor te knjige, tako da ne mogu da govorim na taj način o svojoj knjizi, ali je tom knjigom započeta izdavačka delatnost. Koliko ste radili na njoj? Na knjizi? Da. Pa nekoliko godina. Dakle, tu je negde oko 400 stranica dokumenta. Oni se odnose isključivo na sarajevski atentat i to nisu samo izvori dokumenta iz arhiva Srbije, tu ima i dokumenta iz arhiva Bosne i Hercegovine, dakle arhiva u kome sam imao prilike da istražujem pre nego što je zapaljen, pre nego što je izgorela ta... Ovo sad što je izgorela, da. Ja sam negde u decembru pretprošle godine bio u arhivu istraživao, a posle toga valjda u januaru je došlo do požara gde je upravo izgorela ta arhivska građa, dakle iz austrougarskog perioda. To je izdao Andrićev institut, a Arhiv Srbije je izdao 2 knjige koje se isto odnose. Dakle, ovo je Prvi svjetski rat, ovo je nešto najnovije i ovo je 1914. počinje rat. Koliko po vrednosti dokumenta ova knjiga u izdanju Andrićevog instituta i ove 2 knjige koje je izdao Arhiv Srbije, vaš arhiv, da li one su komplementarne? Znači apsolutno. Ali po vama? Ova prva je jača. Prva se odnosi na sarajevski atentat. A ove 2 knjige, dakle, jedno je katalog zapravo velike izložbe koja se zove Počinje rat 1914. u dokumentima Arhiva Srbije, a druga je zbornik dokumenta Prvi svjetski rat u dokumentima Arhiva Srbije. To je prvi tom. Inače, planiramo da u narednih 3 godine objavimo još 4 toma. Dakle, ovdje su dokumenta za celu 1914. godinu kad je reč o Prvom svjetskom ratu. A u knjizi Sarajevski atentat su isključivo dokumenta koja su vezana za Sarajevski atentat, znači predistorija Sarajevskog atentata, događaje oko istrage, neposredno posle Sarajevskog atentata, reakcije i dokumenta sa suđenja mladobosancima, koja su inače u ovoj knjizi je objavljena i optužnica i presuda i delovi iz istrage, što prvi put se pojavljuje kod nas u historiografiji, da sve zajedno bude objedinjeno i objavljeno na jednom mjestu. Da, 1914. prošla 2014. Kako ocenjujete prošlu godinu sa aspekta pokušaja revizije povoda uzroka Prvog svjetskog rata, optužbe na račun Kraljevine Srbije i tako dalje? Da li su se smirili ti pokušaji revizije ili su samo privremeno blokirani? Ja ne mogu da pretpostavim šta će se dalje dešavati. Znači, 100 godina Prvog svjetskog rata će se obeležavati narednih 3-4 godine, dakle do 2018. 2019. kada je 100-godišnjica, kada se oni formalno se završava. Ali je činjenica da je jedan naboj koji je postojao negde već krajem 2013. kada se ulazilo u polako u 2014. da je jedan naboj postojao i to veći na tada poraženim snagama, dakle poraženim snagama iz prvog zemljama, poraženim snagama u Prvom svjetskom ratu nego ovde. Sve što je ovde nastalo je kao reakcija na zapravo na optužbe koje su stizale sa zapada. Bili smo svedoci, recimo, kada smo u Andrićevom institutu prezentovali i predstavili Poćorekovo pismo Bilinskom. Bili smo savremenici tada svedoci da je negdje oko 150... Poćorek je bio komandant vojske. Guverner Bosne i Hercegovine. A Bjelinski bio ministar... Bio guverner Bosne i Hercegovine, kasnije je bio komandant na Kolubarskoj dici. Ali Bjelinski je bio ministar financija u vladi u Beču, zadužen za Bosnu. Dakle, i oni imaju intenzivnu komunikaciju i postoji velika prepiska između njih dvojice i pre atentata i posle atentata, koja je vrlo bitna za sagledavanje ne samo pozicije Srbije u njihovim razmišljenjima i pozicije Srbije šta sa njom raditi u budućnosti, već i oko pitanja samog atentata. Dakle, ta prepiska je veoma značajna, ali nešto drugo sam hteo da kažem, a to je da je zapravo Prvi svjetski rat postao tema 2014. godine, tema o kojoj su se izjašnjavali svi. Dakle, izjašnjavali su se novinari, izjašnjavali su se publicisti. O Prvom svjetskom ratu su govorili istoričari koji nikada u životu nisu vidjeli ni jedan dokument o Prvom svjetskom ratu.
Pisali su knjige istoričari koji nikada nisu vidjeli nijedan dokument o Prvom svjetskom ratu. Dakle, govorili su svi su na neki način iz ovih ili onih razloga ili motiva želeli da daju prilog ponovnom razmatranju Prvog svjetskog rata, odnosno njegovog početka, odgovornosti, krivice ili svega onoga što je on izazvao ili imao za posljedicu. Međutim, malo je knjiga koje su zapravo celovito obradile to pitanje konteksta u kome nastaje. Po meni su dve stvari veoma značajne tu. Jedno je, kad je reč o Sarajevskom atentatu, da istraživanja moraju da idu na mikroplanu. Dakle, jedan najmanji podatak, nov, koji se nađe, može da bude kapitalnog značaja, poput ove dojave. Dakle, to je jedan aspekt ili jedan put, jedan istraživački put. Imate drugi, to je sagledavanje što šire konteksta u kome dolazi do Prvog svjetskog rata. Ne zaboravimo, znači, 19. vek je i početak 20. veka, to je vreme imperija. Da. Imperije su odredile evropsku istoriju. Sve su, kako to tvrdi britanski istoričar David Stevenson, sve su nastale na nasilju i sve su bile spremne ponovo da upotrebe nasilje. Do 1914. godine u tome su se uzdržavale. 1914. kad su odlučile da upotrebe nasilje, sve su tu upotrebu oružja pravdale ugroženošću od druge imperije. Jedina Austro-Ugarska sebe smatrala ugroženom od Srbije. Dakle, Austro-Ugarska koja je prva pokrenula uz bezrezervnu podršku Nemačke, dakle, pokrenula oružje. To je, dakle, jedna slika koja može da nam pomogne u sagledavanju tih historijskih procesa koji su doveli do 1914. Dakle, već u 19. veku taj kreće ratni zaplet koji ima svoj ishod u 1914. kada ta evropska civilizacija pokazuje svoje naličje. Dakle, Kosta Cukić je srpski diplomatski predstavnik u Beču, je, dakle, kao čovek koji je mogao, Beč je u to vreme centar sveta, dakle, diplomatski. Svaki dan se susretao sa stranim ambasadorima, diplomatama, razgovarao sa ljudima koji su bili upućeni u evropske prilike, sa predstavnicima velikih sila. On je u 1875. godine, recimo, u jednom svom izveštaju ovako savjetovao vladu Kraljevine, odnosno tada Kneževine Srbije. Velike sile imaju, otprilike, ovako glasi njegov deo iz izveštaja. Velike sile imaju svoje zajedničke opšte interese i svaka velika sila ima svoj pojedinačni interes. Zajednički i opšti interes se opšte poštuju. I sva je Evropa zauzeta oko toga da se u postojećem poretku stvari ništa ne menja. Ko želi u društvo evropsko, taj mora da se prilagodi tome, a ko ne želi, njemu zlo od Evrope preti. Dakle, jedna vrlo ovako dalekovida Cukićevo, jedno dalekovido viđenje evropskih prilika tada, i to je bila tačna slika Evrope sredinom 70. godina 19. veka. Međutim, šta se dogodilo narednih decenija? Narednih decenija tokom 80. tokom 90. godina, dakle do kraja 19. veka, a posebno početkom 20. veka, krenuo je ubrzan proces naoružavanja. Krenuo je ubrzan proces stvaranja vojnih arsenala. Krenuo je proces modernizacije vojske. Dakle, sve velike sile su počeli sa većim izdvajanjima u vojsku. Išlo se na modernizaciju naoružanja, dakle na modernizaciju vojne industrije. Vojna industrija se ne modernizuje za potrebe malog rata. Dakle, to je nama poznato. Vojni arsenali se pune mitraljezima. Modernizacija naoružanja dovodi do toga do upotrebe bezdimnog baruta. Dakle, onda može da se puca, da se ne otkriva, to vi znate najbolje, sopstveni položaj. Instaliraju se teleskopski nišani na parobrode. Sve više se ulaže u vojno školstvo, u usavršavanje oficira. Obavljaju se manevri na teritorijama koje su pretpostavljena područja za eventualne ratove, dakle koja liče na takve teritorije. Šalju se vojni zaslanici u strane, u tuđe zemlje. Dakle, to postaje prosto jedna praksa, nova politička ili vojno-političko-diplomatska praksa. Strani putopisci obilaze druge zemlje,
oni zapisuju svoja zapažanja koja kasnije mogu biti iskorišćena i mogu koristiti u vojne svrhe. Dakle, tu su čak i crteži, tu su proučavanja podneblja, proučavanja mentaliteta, proučavanja psihologije ministara čak u to vreme. Dakle, sve je to bilo negde u svrhu naoružavanja, u svrhu jačanja pripreme, jer šta se dešava? Dakle, sve evropske imperije u to doba imaju svoje kolonije van Evrope. Jedina evropska imperija koja nema svoju koloniju van Evrope je Austro-Ugarska. Ali ona ima koloniju u Bosni i Hercegovini posle aneksije Bosne i Hercegovine. Dakle, ali kolonizacija sveta, jer procenat kolonizovanih teritorija koje su evropske imperije držale u periodu između početka 19. veka i kraja 19. veka se popeo sa 30 i nešto posto na 80 i nešto posto. Dakle, pogledajte koliko je narasla moć evropskih imperija kad su u pitanju svetska kolonijalna politika. Ali samo ovo da završim, dakle, sve velike države, velike sile, sve imperije, dakle, ulažu ogromna sredstva, Nemačka najviše, dakle, ona krajem od 1896. do 1898. godine je udvostručila vojni budžet. Dakle, sve one ulažu u vojsku i u naoružavanje i u modernizaciju vojne industrije u ime mira, u ime preventivnih mera i u ime strategije odbrane. Dobro, možemo reći da je, znači, Prvi svjetski rat bio rat za kolonije? Pa, Prvi svjetski rat, zapravo, kolonijalna politika je postojala kroz ceo 19. vek, iako je 19. vek vek mira. Dakle, mi od perioda Francuske buržovske revolucije, odnosno perioda Napoleona, zapravo do Prvog svjetskog rata nemate velikog rata. Dakle, istorija beleži, dakle, jedan veoma dug period mira. Tako da, Prvi svjetski rat je svakako u dobroj meri i bitka za kolonije, ali postoje, znači, kad je reč o Prvom svjetskom ratu, postoje prosto neki momenti koji su za nas vrlo bitni. A to je, vi kad pogledate šta su bile politike, kada govorimo uopšte o kontekstu, evropskom kontekstu, međunarodnom kontekstu, u vremenu kada dolazi do Prvog svjetskog rata. Dakle, imate Veliku Britaniju, koja je velika sila, koja je najveća vojno-pomorska sila. Imate Nemačku koja želi da dostigne Veliku Britaniju u pomorstvu i koja želi svojom Weltpolitik, dakle, ka istoku, da izađe na Bosfor. Imate Rusiju koja ne sme nikako da dozvoli da Nemačka izađe na Bosfor, ali ona ne sme to da sprečava u trenutku kada Nemačka prođe Balkan pa krene ka Bosforu, već to mora da radi na Balkanu, zato raste interes Rusije za Balkan, a na Balkanu je zapravo, s obzirom da je Bosna i Hercegovina pod aneksijom Austro-Ugarske, je Srbija ta koja je zapravo brana daljem prodoru Nemačke na istok. I Balkan, kao i u više situacija pre toga i kao puno puta posle toga, dakle, 1914. godine i nekoliko godina pre 1914. godine postaje zona loma politika velikih sila. Da li se to, doktore Peričiću, ponavlja i sada? Pa to je sada možemo tumačiti. Dakle, nema, Balkan je uvek postoje, interes velikih sila uvek postojao za Balkan. Dakle, da li se ponavlja? Rusija je u tom trenutku 1914. godine obećala pomoć Srbiji ukoliko Srbija bude napadnuta i ona je pružila pomoć Srbiji, jer je otprilike ruska politika išla sljedećom logikom. Koliko austro-ugarskih jedinica više angažovano na Balkanu, toliko austro-ugarskih vojnih jedinica manje angažovano. Dobro, kad je to poznato, kako se kod pojedinih intelektualaca u Srbiji stalno pojavljuje ta mantra kada su nam Rusi ikada u istoriji pomogli? Ako se zna da je ruski car rizikovao presto, konačno izgubio i presto i živote svojih najbližih i on sam, zbog ulaska Rusije u Prvi svjetski rat na strani Srbije. Kako je moguće da kod pojedinaca u Srbiji, koji su ipak neki intelektualci, postoji ta vrsta nipodništavanja i ta vrsta ignorancije? Ja mislim da sve zavisi od toga sa koje pozicije vi govorite o tome. Znači, sa koje pozicije neko govori o tome. Dakle, da li je to pozicija struke, dakle, da li ste vi bavite time, da li se istraživali tu temu i bavite se time, onda je vaše mišljenje postaje relevantno. Ako se vi ne bavite time, vi iznosite svoje neko mišljenje koje nije zasnovano. Na čemu je ono zasnovano zapravo? Ono može biti zasnovano na ideološkom nekim osnovama, može političkim, može na nekom interesnom. Sve zavisi od toga
od toga sa koje pozicije, jer za istoričara je recimo konkretno najvažnija ta stajna tačka. Mi zapravo, stajna tačka vam otkriva šta vi vidite. Jer vi ako sada iz ove pozicije u kojoj se ja nalazim, ja imam jednu percepciju i jednu sliku. Kada bih se okrenuo na drugu stranu, ja bih imao drugu. Tako i istoričar mora da se okrene na sve 4 strane, a to znači u našem poslu da se što više dokumenata vidi pa da se onda razgovara o tim temama. Rusija je uvek bila u Srbiji zemlja, o Rusiji se pevalo, na Rusiju se ljutilo, na Rusiju se grdilo, Rusija se volela, dakle nekako su uvek u srpskom mentalitetu i u srpskoj istoriji su se mešale emocije i racio kada je u pitanju odnos prema Rusiji i to je jedna velika tema i srpske historiografije koja je nedovoljno još uvek obrađena. Andrićev institut iz Andrićgrada i Arhiv Srbije su zapravo dve glavne institucije koje su radile na tome da se suprotstave reviziji, dakle, istorije kada je u pitanju Prvi svjetski rat i dve glavne institucije koje su bile u prvom redu fronta protiv ovakvih nastojanja kod nekih zapadnoevropskih historičara i tako da. Jel postoji još neka treća institucija koja se angažovala povodom 100 godina Prvog svjetskog rata? Pa dosta je institucija pokušalo da da doprinos. Sad je pitanje kapaciteta neke institucije. Arhiv Srbije ima potencijal zbog toga što je institucija koja čuva dokumenta. Andrićev institut je opet na drugi način potencijal. Ima za direktora čoveka, dakle profesora Emira Kusturicu, koji vrlo dobro osjeća i zna i prepoznaje šta se dešava u svetu i na polju politike i na polju nauke, konkretno kad je reč istorijske nauke. Dakle, ima prosto mogućnost da otvori ta pitanja i da dozvoli da se o tome razgovara. Tako da, mislim da je, ako radije bih možda pomenuo šta je to što je nedostajalo u 2014. godini, po mom mišljenju, šta je, mislim, nije kasno ni narednih godina razmišljati o tome i pokušati da se nešto tako realizuje. Mislim da je Srbiji, posebno Beogradu, nedostajao jedan veliki međunarodni naučni skup ili naučna konferencija, ali naučna konferencija na kojoj bi učestvovali zaista najpoznatiji i najveći stručnjaci u svetu za istoriju Prvog svjetskog rata. Postoji najmanje 10-ak takvih imena i postoji mogućnosti da se oni animiraju i da se dovedu, jer Beograd je na poseban način izazov i za njih. Srbija je simbol žrtve u Prvom svjetskom ratu, već je to dovoljan razlog da neko od njih dođe ovde i da iznese svoja gledišta. Dakle, to je jedno i drugo. Mislim da nama kao kulturi nedostaje jedan igrani film na temu Prvog svjetskog rata. Posljednji je bio Marš na Drinu. Ali navodno se sprema Marš na Drinu 2 sa imenom filma Komandant. Ne znam o tome ništa, ali znam da bi bilo veoma loše po našu kulturu da izađemo iz ovog perioda 2014-2018 godina, da se on završi, a da iza sebe ne ostavi srpska kultura jedan veliki takav projekat. Ovih dana smo svjedoci da Grčka traži od Nemačke reparacije za zločine i sve ono što je Nemačka učinila Grčkoj u Drugom svjetskom ratu. Da li je Srbija adekvatno kompenzovala svoju tragediju i sve one žrtve koje je podnijela u Prvom svjetskom ratu? Apsolutno ne. Dakle, to je nešto što je ostalo i do dana današnjeg zapravo pre svega jedna velika nepoznanica. Drugo, mislim da ima razloga u tome što je Prvi svjetski rat je bila srpska priča, poslije toga se uletelo u Jugoslaviju. Formirana je druga država, nastalo je pomirenje sa onima koji su bili na drugoj strani. Dakle, veliki broj predstavnika hrvatskog naroda je bilo na strane Austro-Ugarske, se borilo protiv Srbije. Poslije toga je stvorena zajednička država i u toj novoj zajedničkoj državi je imperativ bio da se u Prvom svjetskom ratu mnogo ne govori, ne piše. Dobro, ako je u pitanju Austro-Ugarska, da li se moglo od Nemačke? Vrlo brzo je došao Drugi svjetski rat, dakle, posle 2 decenije i posle Drugog svjetskog rata, dakle, onda nova tema postaje Drugi svjetski rat. Tako da je nekako taj 20. vek brzo prošao. On je prošao, a da se zapravo u svim tim događajima koji su 2 svjetska rata, pogotovo i za nas ovaj kraj 20. veka koji je bio veoma dramatičan, dakle, prošao je, a da mi nismo stigli
da se onako pošteno i ozbiljno i analitički sa proučavanjem posvetimo tim temama, da popišemo i žrtve Prvog svjetskog rata, da popišemo žrtve Drugog svjetskog rata. To su ozbiljni poslovi koji čekaju ovu državu i njene naučne institute. Kada su trupe Wehrmachta ušle u Drugom svjetskom ratu u Beograd, jedan od prvih objekata koji je zaposednut i gdje je krenula pljačka, to je bio Arhiv Srbije, je li tako? Tako je. I uzeli su puno dokumenata. Jel imate vi neku procenu koliko je dokumenata i koji bi bili najvredniji dokumenti koje su Nemci odneli kada su ušli u Beograd aprila 1941. godine? Šta je vraćeno, šta nije vraćeno? Znate kako, počela je zapravo sa pljačkom arhiva, odnosno arhivskih dokumenata u Beogradu, se počelo već 1914. počelo se već u Prvom svjetskom ratu. To su činili jedna stručna komisija iz Beča, nimalo naivna, veoma ozbiljna komisija koja je ozbiljno radila, pretresala je sva dokumenta. Njihov imperativ je bio da pronađu bilo kakav pisani trag koji bi doveo u vezu Beograd i Sarajevski atentat. Dakle, da je Sarajevski atentat delo zvanične Srbije. Naravno, u tome nisu imali uspeha, jer takav dokument ne postoji, jer zapravo ne postoji veza između zvaničnog Beograda i... Kako da tumačite da pojedini istoričari u Srbiji neki tvrde da ima veze? Pa meni nije poznato da neko tvrdi da u tom smislu da ima veze sa pokrićem. Dakle, znači bez pokrića. Znači možete da izgovarate, ali pokažete izvore, istorijske izvore, onda ste ozbiljan sagovornik i onda možemo ozbiljno da vodimo naučni dijalog. Dakle, prethodila je pljačka arhiva Srbije i drugih državnih institucija, arhiva drugih državnih institucija u Prvom svjetskom ratu, potom je došla velika pljačka u Drugom svjetskom ratu već u decembru 1941. godine, kako ste rekli, ovdje ulazi nemačka komisija. Suština je bila da se od dokumenta koji se nalaze ovdje zapravo za Beč i Berlin odnesu ona dokumenta od kojih je moguće objavljivati publikacije koje bi bile od značaja za nemačku propagandu. Pazite, to piše u jednom njihovom dokumentu. Ne za nauku, nego za propagandu i da treba objaviti seriju publikacija koje će dokazati da je Nemačka od uvek vodila miroljubivu politiku, a da je krivica na strani, da je krivica i za Prvi i za Drugi svjetski rat. Pazite, dakle, bave se u decembru 1941. se bave krivicom i za Prvi svjetski rat, da se nalazi na strani Rusije i prirodno na strani Srbije kao njenog saveznika. Dakle, to govori o ozbiljnosti jedne tada mašinerije ratne, kakva je bila Nemačka, koja, dakle, kad su otvoreni svi frontovi, dakle, ima snage da jedan njen deo, onaj naučni deo, ekspertski deo, vodi jednu drugu bitku, jedan drugi front, a to je da na polju nauke pokuša da s pomoć opljačkanih dokumenata, tendenciozno priređenih i u pripremi za objavljivanje, dakle da pokuša da tu sliku Prvog svjetskog rata, krivice, odgovornosti i svega ostalog nametne celom svetu. I tu su nemački istoričari bili potpuno disciplinovani, unisoni, nije bilo nekog iskakanja, reza. Bili su angažovani oni koji su bili zapravo pripadnici režima. Tako je. To je i u Beču i u Berlinu. Nije bilo nekih, nije bilo ni prostora da iskažu neki svoj stav i tako dalje. I dakle, velika količina arhivske građe je tada odneta vagonima, je odvučena za Beč. 60. godina je formirana jedna mešovita austrijsko-jugoslovenska komisija koja je radila na počinjanju posla restitucije, na popisivanju tih dokumenta. Negde sredinom 70. godina se počelo sa povraćajem dokumenta i on je trajao negde do 89. godine, nije još uvek završen. Tada je komisija prekinula svoj rad jer se ovdje raspadala država i na nama je sada da Arhiv Srbije ima u svom planu i programu nastavak restitucije, odnosno nastavak istraživanja u Beču, da vidimo šta je tamo još ostalo od dokumenta, da pokušamo da to u dogovoru sa austrijskim kolegama vratimo. Jesu oni voljni da vrate to arhiv? Ja mislim da postoji u ovom trenutku volja za tim i dakle na čelu austrijskih državnih arhiva se nalazi odličan istoričar, moj kolega Wolfgang Mader-Tanner,
koji je i stručnjak za Prvi svjetski rat, koji ima ozbiljne radove naučne i sa kojim će ja u toku ove godine imati ozbiljne razgovore i međusobne posete. Ja mislim da će biti prilike možda da govori za ovu emisiju. Dakle, ja mislim da ćemo ove godine mi postići neke dogovore oko toga. Doktore Perišiću, hvala vam puno. Ovo je zaista sjajna knjiga. Preporučujem svakome ko se bavi istorijom ili uopšte ko želi da spozna neke tajne Prvog svjetskog rata, početka i tako dalje, da ovu knjigu nabavi i pročita. Znači, Sarajevski atentat. Jel mislite da je to vaša najvrednija knjiga do sada? Ja sam veoma, kako da vam kažem, zadovoljan tom knjigom. Nisam razmišljao u tom smislu da li je ona najbolja i najvrednija od svih koje sam uradio. Prosto je svaka za sebe značajna, ali ova je knjiga meni posebno draga. Je li ovo što ste vi otkrili u ovoj knjizi s tim podatkom da je Bečki dvor imao dojavu, svaka dalja diskusija o tome da je Srbija kriva pada u vodu? Samo pokažete ovo i kažete o čemu se radi. O čemu se radi, gospodo? Imali ste dojavu, zašto niste postupili? Čak postoje izjave koje su štampane i objavljivane, dakle, koja spadaju u sećanja. Sećanja sama po sebi su nešto čemu istoričari prilaze veoma kritički i sa velikom obazrivošću. Ali evo, ova dojava je potvrdila da je Beno Klobučarić, šef Zagrebačke tajne policije, 1914. godine bio šef Zagrebačke tajne policije, dakle da je on 1917. u knjizi koja se zove Uloga Mađarske u Prvom svjetskom ratu, a objavljena je u Lozani, u Cirihu 1917. godine, govori istinu. Dakle, on je rekao da je primio dojave sa dve strane i da je o tome obavestio nadležne vlasti, ali da je stvar zaspala. Da nisu stigle nikakve instrukcije, niti je bilo šta preduzeto da se atentat spreči. Znači, evo i Austrija dobila svoju teoriju zavere, odnosno ne teoriju zavere, nego stvarnu zaveru. Zavera na dvoru Habsburgova. Prosto ovo je jedan dokument koji, ja mislim, kad se bude knjiga prevela na engleski jezik i kada ode u svet, ja mislim da će ona onda celu diskusiju zakomplikovati i da ćemo onda biti u situaciji... i preseći. Ne, onda ćemo biti u situaciji da na drugačiji način vodimo naučni dijalog. Dakle, mnogi od stavova će koji smo do sada imali mogućnosti da čujemo, će odmah pasti u vodu. Dakle, mislim da će mnoge knjige će da padnu u vodu. Vi tu dojavu imate ovde? Apsolutno, original je tu u kasi. Posebno u kasi, to čuvajte, Boga mi. To je stvarno dokument. Inače, zanimljivo i fizički, dakle, šteta je što sada nismo pripremili da možda u nekoj budućih emisija i malo izvršimo detaljniju analizu, ona zaslužuje i tu takozvanu spoljnu analizu istorijskog izvora, koja u našoj nauci nije rađena, ja mislim, pitanje da li je ikada rađena. Ako je rađena, možda je rađena nekada. Stavljali ste taj papir, dokument u razne vrste? Ultra ljubičaste zrake, pa smo gledali snimanje iz raznih uglova. To su vrlo zanimljive slike dobijati. Spektralna analiza papira i to sve. Da, papir je inače proizveden u Rijeci, u fabrici papira Senden-Mayer, koja je postojala, postoji čitav istorija te fabrike papira. Dakle, Crnogorac javio... Pisana je na dvolistku. Način kako je precrtavano, intervenisano da bi se oštetio tekst, sadržina, jedan deo teksta je vrlo zanimljiv. Zbog toga sam i rekao da je on vrlo stručno rađen. Dakle, pojedini delovi teksta su radirani, znači grebani su, iz koje je skidan sloj hartije. Hartija ima svoje slojeve. U mastilo kojim se piše prodire u nekoliko slojeva. Ovdje je neko vrlo vešt skinuo sve te slojeve, a da nije probio papir. Tako da vi ni pod jednim svetom ne možete sada da otkrijete, da rekonstruišete onaj izbrisani deo teksta, radirani deo teksta. Ali vidite da je neko radio na tome. Ali se vidi na osnovu sačuvanog dela sadržaja, se vidi šta je u pitanju. Ako Gliša kaže da treba, sad ćemo vidjeti kako će reagovati aparat bosanske vlasti, ako se pominje Franz Ferdinand i njegov boravak u Sarajevo, ako se pominje da su pojedina lica iz Beograda odaslata u Sarajevo, onda je, i ako je to primljeno u Zagrebu, zavedeno, prosleđeno dalje, onda je to sa propratnom beleškom vrlo jasno o čemu se radi. Dakle, dokument je vrlo zanimljiv i sa te fizičke strane. Znači,
Crnogorac... U toj knjizi su objavljeni svi ti snimci, fotografija zapravo, dokumenta, 14 fotografija u raznim... A evo, imamo taj dokument. To je taj dokument. Jeste. Znači, Crnogorac u službi Austro-Ugarske policije javio... Ja sam u jednom dokumentu našao, dakle, u tim naknadnim istraživanjima našao da je reč o Crnogorcu, tamo stoji njegovo ime i prezime. Gliša. Da. Znači, Gliša Crnogorac javio Hrvatima da će Srbi da ubiju austrijskog prestolonaslednika. Da. Bratstvo, jedinstvo i 914. U posebnom kontekstu. Dakle, evo, to su to. Znači, ovo je grebano po tom papiru. Da, eto vidite tu tačno gde su. I naravno ide crvenom bojom, mastilom, dakle, crvene boje. Posle preko toga prevučeno je, dakle, crvenom mastilom. Tako da je zapravo više načina zaštite izbrisanih delova teksta je urađeno. Dakle, ako sam se dobro izrazio. Da. Pa dobro. Ali se jasno čita, evo ovde, tu se jasno čita, tu je potpis, tu je datum, ovde je ovaj aparat bosanske vlasti. Ovde kaže da je sa pouzdane strane sam saznao da su krenuli atentatori. Da, tako je. I daje njihova imena, ali to se nalazi u ovom delu, vidite kako je ocepljen taj deo gde se nalaze imena atentatora. Evo njihovih imena, dakle to je neko ko je intervenisao, ocepio. Ne možete da uđete u vremenski period kada je izvršena ta intervencija? To je vrlo teško. To je vrlo teško. Moguće je da je vršeno već tada, a moguće je da je vršeno naknadno, moguće je da je vršeno u Beogradu, moguće je da je vršeno u Beču. Pitanje je gde. Ali polako. Mislim da je ovaj dokument će doprineti da pobudi interesovanje za nova istraživanja. Možda dođemo do nekih novih istraživačkih rezultata. Ja mislim da ovo je najjači dokument koji se odnosi na Prvi svjetski rat. Pa kako da vam kažem, u svim do sada, znači knjigama, dakle, uzimamo uvek knjigu Vladimira Dedijera kao najbolju knjigu o Sarajevskom atentatu. Ona je napisana pre 50 godina, dakle za 50-godišnjicu Prvog svjetskog rata. I on sam tu iznosi sve te sumnje. On navodi da je on u Beču, u arhivu, video više različitih dojava, pretnji, da će biti izvršeni atentati na neku od visokih ličnosti, ali u periodu od 10 godina, negde od 902. pa do 910. 11. prilikom raznih putovanja, raznih visokih ličnosti. Niko nije do sada ko je pominjao tu pretpostavku ili uverenje da su austrougarske vlasti znale bile obaveštene za pripremu atentata, niko do sada nije pokazao ni jedan dokaz za to. Ovo je, dakle, ima sećanja, poput ovog sećanja Bene Klobučarića. Ali to nije dokaz. Ovo je, dakle, prvi materijalni dokaz. Istorija priznaje samo materijalne dokaze. Tako je, jer mislim, svako od nas ima pravo da se seća. Ali s jedne strane koliko su ta sećanja pouzdana i koliko blede, sa druge strane koliko neko ima neke druge motive da skrene istinu na neki drugi put, to je uvek pod velikim znakom pitanja. Zapravo onaj ko kontroliše prošlost, kontroliše sadašnjost, a još više i budućnost. Pa danas je u svetu u tom nekom nevidivoj zoni te globalne politike najveća bitka koja se vodi je bitka za dokumente. Dakle, to je ta nevidljiva zona, ona je vidljiva samo nama koji smo u tome, ali ko drži ključeve od istorije, taj je u velikoj prednosti. Da, na neki način određuje budućnost. Tako je. Doktore Perišiću, stvarno sve čestitke i vama i Andrićevom institutu za ovu epohalnu knjigu. Dakle, ovo je najjači dokaz do sada iznet u javnosti. Da, biće zanimljivo kako će reagovati istoričari. Za sada, što je zanimljivo, ovde nema reakcije. U Srbiji? Da. Niko? Nikakve. Ni pozitivne, ni negativne. Za razliku od Poćorekovog pisma koje kada je objavljeno je bilo reakcije. Dakle, preko 150 stranih napisa u stranim medijima je bilo. Kad smo Poćorekovo pismo u Andrićevom institutu predstavili i tada je veliki broj istoričara domaćih ovde veoma zdušno odmah se pojavio da proglasi to pismo beznačajnim. Pa su onda imena tih istoričara korišćene i u nemačkoj štampi kao dokaz da eto i srpski eksperti govore da je pismo beznačajno. A na ovo vaše... Za beznačajno pismo se ne osvrće 150 napisa
i komentara u stranim medijima. Dakle, pritom je čak i javnost jednim delom ovde zbunjivana. Naravno, potenciralo se i pričalo se o tome kako je to pismo objavljeno 1930. godine u listu Večernja pošta. A to je podatak koji sam ja izneo na konferenciji i koji sam objavio u istorijskim sveskama. Zatim, govorilo se o tome da je kolega Juzbašić u Sarajevu objavio da je imao u rukama to pismo kada je krajem 80. godina pisao svoj članak o Bosni i Hercegovini. On ga imao u rukama, ali on nije pominjao i nije se bavio tim delom. On se bavio nekim kmetskim odnosima i socijalno-ekonomskim odnosima u Bosni i Hercegovini. Pitanje je da li se 80. godina neko mogao da se bavi sadržajem celog tog pisma, jer pazite, tu se kaže da treba Zagreb okrenuti protiv Beograda. Da. Tu se kaže da treba iskoristiti muslimansku i hrvatsku inteligenciju protiv srpske. Da treba iskoristiti apatično srpsko seljaštvo. Dakle, tu ima veoma zanimljivih mesta koje otkrivaju i tekako vrlo značajne poglede koji su bitni za sve ono što se kasnije događalo. Ne možemo tek tako, mislim, izađe 5 srpskih historičara pred kamere i kažu to pismo je beznačajno. I onda izađe 150 nemačkih, austrijskih ili mađarskih i tako dalje. Koji kažu, evo, srpski historičari i oni kažu da je ovo što su Perišić i Kusturica pokazali u Andrićevom institutu zapravo nema nikakav značaj. Doktore Perišiću, hvala na učestvovanju u večerašnjoj emisiji. Poštovani gledalci, ovo je bila još jedna emisija Radio-televizije Republike Srpske i Andrićevog instituta. Emisija iz serijala Rad za civilizaciju, do gledanja za 14 dana.